Atatoa. Kwanza piga hii kabla atoe. Haya. Mbona uliona kizuiwa? Bora jikiwa ngero watu. Nene bishop. Stretcher. Mahono hii ya kuwa tuko na mission ama huduma kwa bodaboda na sport ministry imekubalika katika Anglican Church of Kenya, hasa diocese ya Mbeere. Kanisa tukaona kwa njia nyingine tunakaa mbali na watu ambao wanacheza mpira, na tunaona hawa ni watu wetu, ni watu wa Mungu, ni watu wa kanisa pia, ni vijana wetu. Tunajua wanatupenda lakini tunakaa mbali. Tukaona tuwakaribie ili upendo wa Mungu na upendo ile tuko nao kwao uweze kuimarika zaidi. Kuangalia masilahi ya mambo ya michezo, kuona vile kanisa inaweza ingilia kuwa support pamoja na wengine ambao ni well wishers, ili tuone vijana wetu hata wakicheza mpira pia wanajua mambo ya neno la Mungu, pia wanatumika kwa njia za kuleta nidhamu na pia njia za kujua ni nini wanatakiwa wafanye kwa maisha, na pia kuangalia kwa sababu wengi wao wako na mboma, vile pia wanaweza shughulikia boma zao ili tuone mboma mafamilia iko na mizingi mizuri, wanaendelea vizuri. Yetu ni kuangalia vile maisha ya wale wanafanya mpira na mabodaboda inaweza kuimarika zaidi. Hasa nikiwa askofu na pia makasisi ambao tuko nao wa Kristo, tumesikia mwito ingine sana ya kuwapenda. Tunapenda bodaboda, tunapenda sports team. Tunawaheshimu sana ile kazi wanafanya, ili wanafanyia wananchi. Vile wengine bodaboda wanapeleka watu mbali hata usiku kwa vijiji, ni heshima kubwa. Na tungeomba kanisa zote, tungeomba hata wananchi wote tuwaheshimu. Turacokia ngatho ni mubango uyu na nituraboya Ngai uthi na mbere nigenda imwana cietu itikaurire micii, itikaurire maundu ni maria mathuku, na niwise imwana ira nyingi thiini wa bodaboda. Koguo mubango urete tubamwe na bodaboda no kuthi na mbere wega, ni undu imwana cia mubira imwe ciumaga ikathie itinda bodaboda ari kibwai makithi mubira ari. Koguo marete tubandu bamwe nituracokia Ngai ngatho, turacokeria Ngai ngatho nundu wa mubango ucio urete tunone askofu, na turaboya Ngai uthi na mbere ndugace gukiana mibinga ugaca gukua matondu wa ibo ni korari ukua wa imwana na eri tunatumia gukora methino mithako uthi na mbere no ugia na support, na tukiboya support ya kirabu tondu kirabu yetu nakio ni kirathaka mubira kundu kuraca, ni kirathaka nginya kuria Kanjiado, ni kirathaka nginya kuria Isiuru, na kina thina wa kuthie katukomborangani na tutina vathiri. Koguo na tukiona vathiri tugambiria guthondeka mubango wa kugura mbathi, tukaboya askofu agatutethereria kana no tutetherie na gucua vathiri. Ni maragwatane na deputy president, koguo tugika mutuma athia tugirireke mugeni wa gitio akatugirira ke na ni twisi na uma capacity yake
ni gatutethia kuona mbathi ira turenda kugura ni turenda gutuma nginya nyomba cia imwana kuraika mamaga ira cimete kuraja koguo mubango ucio ni tukugurete thini wa project ino ya ministry ino ya youth and sport nigenda matutethererie na matutethereria Ngai wa moyo wakati kwa kuturathima na no gutuma project ino ithi na mbere. Kuna vijana wametoka Embu, kuna vijana wengine wametoka Ukambani na wengi wametoka hapa Mbere. Kuna wale wametoka Makima, kuna wale wametoka Chicago, Kiretire. Tumewaleta pamoja na wale ambao ni wa hapa Ishara kucheza mpira. Na tukaamua tuwapeleke katika kanisa ili ile changamoto ya vijana ya kutumia miandarati ya kuwa katika tabia mbaya tuwalete pamoja na mchungaji au anaombea. Huwa wanaingia kanisa kila Jumapili, tunashiriki katika service ya kwanza ile ambayo ni ya Kiingereza. Baada ya hapo wanaenda kwa mpira wakiwa wametoka katika nyumba ya Bwana. Tunashukuru kwa mpango huu na tunaomba uendelee usikome, sababu hapo awali katika diocese hii tulikuwa na mpango wa michezo ambao ulikuwa unajumuisha mpaka akina mama na akina ndanda. Kwa hivyo tunaomba askofu mpango huu uendelee ili vijana wale wengine ambao si wa klabu ya Ishara, sababu kuna vilabu vingine pia wao wajumuishwe. Kuwe kuna wakati tutakuwa tuna siku ya michezo kama kitambo, tunawaleta pamoja, vijana wanacheza mpira, kuna wale wanakimbia, na najua jambo hili litakuwa limekuza vijana na litakuwa limewaepusha kutoka mambo ambayo hayastahili na yalingani na maadili ya kanisa. Nĩ ngatho nyingĩ ngũcokia kũrĩ baba askofu wa Mbere diocese nĩ ũndũ wa gũtwĩciria na njĩra nene, na nĩ wega nĩ ũndũ sekta ĩno ya bodaboda ikoretwo ĩ sekta ya gũtungatĩra andũ mĩthemba yothe, akristiano nyanja ciothe kana kũndũ kuothe na andũ othe a mĩthemba yothe, na koguo nĩ tũkoragwo na challenges na mawega ma ũndũ ũcio wa gũtungatĩra andũ. No nĩ wega mbuge na njĩra ĩngĩ ta atĩ andũ aya a bodaboda nĩ makoretwo me ũteithio mũingĩ kũrĩ thirikari na njĩra ya kũiga ũgitĩri, nĩ tondũ ona angĩkorwo nĩ magwetanagua na maũndũ o ene nĩ makoretwo makĩthiĩ na mbere na gũcenjia na magatethereria thirikari kũmenya mawaganu kana maũndũ marĩa marekwa matarĩ magĩrĩire kona ciothe na kũgatuĩka gwa kũiga ũgitĩri. Tunashukuru kwa sababu ya yale mikakati wameweka na tutaendelea kushirikiana pamoja, tuone yale yote yanatukumba, tunaendelea na kutatua. Tuko na mipango mingi, lakini tunaonelea tukiingia kwa upande wa kanisa na tukaribie tuwe tunahudumia watu vizuri, tutaenda kuonekana pia watu wameanza kupandilika kimaisha ama kitabia, na kwa hivyo stress zile tulikuwa tunapata, tutakuwa tumepata njia ya kuimaliza tukiwa kanisani. Turi kanitha wa ACK Diocese kana Anglican Church of Kenya Mbere nĩ tũkenaga nĩ ũndũ wa anake acio othe arĩa maragũra mĩbira na acio magũkuanwo na bodaboda, na okorwo no magwetanĩrio na maũndũ mengĩ no nĩ tuonaga nĩ marutaga wĩra mwĩngĩ wagĩrĩirwo gũtĩĩwa na magĩrĩirwo kwendwa. Rĩu kanitha ĩkona nĩ wega ĩmathengererwo nao mathengerere kanitha nĩgetha tũkaranagĩria ũhoro wa Ngai na mĩtugo, anao tukathikĩria magĩtwĩra moritũ marĩa maregua kana marona thĩinĩ wa community kana kũrĩ o ene, na tũgakorwo tũtuĩke mũgambo anaguo kũmaragĩrĩria na makĩaragĩria nĩgetha tona ũtũũro wa anake tona airĩtu acio me mĩbira-rĩ na me thĩinĩ wa bodaboda nĩ wathiĩ ũkĩagagĩra makĩria, guo mwene wa gũcaria mbia, guo mwene wa kũgana bikibiki, guo mwene wa kũgana mĩbira kana gwĩkinyia kũrĩa mathiĩte gũtwara mĩbira gũthaka mĩbira, guo mwene wa gwĩkania wega tondũ nĩ twĩ ciamwa o mena mĩciĩ na makagĩa na mĩciĩ. Ũndũ ũcio ũkorwo matĩkũranĩ kanitha na tũtikũranĩo na tũtikũmeta marĩtwa no nĩ kũmathengerera nĩgetha tũteithanie thĩinĩ wa ũtũũro. Kwĩna kamĩtĩ thondeke
ina ciambani, ina memba, ina okirwa gututara kiwatho, na nigenda mubango tote mubango gwambirio kithiraga, ni mubango gwikaranga muno